ya queda bien espantado el mga otros residentes del Zamboanga y cercanos provincia. Después lega el viaje desde Isabela para ruta Zamboanga na pantalan lokal en Dinantes Aga. Después implementa el estricto mejoras de seguridad el Coast Guard Station Zamboanga. Ta encabeza si Lieutenant Jimmy Berbo con el state of lawless violence del gobierno nacional. Antes de pwede abaha na Stephanie Marie del Allison Shipping Lines in Dinantes, yaan da inspeksyon na el Coast Guard con el mga pasahero antes de pisa na Zamboanga City. Support po sa military operation na nangyayari ngayon sa Hulo. Ginagawa po natin tong security measures dito sa ating pantalan ayon na rin sa direktiba ng ating higher headquarters na higpitan yung pagbabantay sa ating mga pantalan lalo sa mga major ports na tulad ng Zamboanga City Pier. Separtaw yaman pila con el mga bagahe para pwede inspeksyon na el K9 unit del Coast Guard para preveni con el llevada del mga eksplosiba, bala o mga armas de fuego. Mas maganda po siguro na i-check pa rin natin yung mga lahat ng paparting dito sa Zamboanga kasi ang Zamboanga alam naman natin na dito lahat ang takbuhan no, ng mga nasa isla natin. Lahat po ng bagahe po no, ng mga pasahero papunta ng Zamboanga bago po makababa no, pinapahiwalay po yung mga bagahe nila. Then magkakandak po tayo ng yung K9 sniffing dog na magse-search. Asigun na Coast Guard, 15 mga biyahe del mga passenger vessels cada día el necesita sila inspeksyon na este tiempo para evita el spillover del guerra na sulo este tiempo. Quiere asigun seguro el autoridad que hindi mas manumit el Zamboanga con el asalto del militar kontra el terorista Abu Sayyaf. Yung mga may mga sugat po no na kung sakaling makita po tayo ng ganun iimbestigahan po natin kung bakit paano siya nagkaroon ng ganung sugat. En Dinantes madrugada, un viaje desde Sulu el llega también a ciudad, kaya inspeksyon na también el autoridad. El continúa según este clase de operasyon hasta hindi abaha el orden del gobierno nacional. Albert Luna, Dateline Zamboanga.